odnosima sa inostranstvom. Neka gledaj drugi, morate tu ostati još. Jugoslavija... Matuj! Idi van pa tamo se divi. 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 Nama je samo stalo sada da mi od onog ogromnog bogatstva koje sada Arapi stvaraju na osnovu povećavanja cijena, zemlje koje su bile pod igom kolonijalom. Mamir, fuj! Mamir, fuj! Mamir, fuj! Mamir, fuj! Mamir, fuj! Mamir, fuj! Mi veliki dio vremena posvećujemo našoj ulozi sljedeće godine imat ćemo novu 5. konferenciju na svrstanih zemlja u Kolumbu. Na sjeveru. Ma marš! Ma marš! Ma marš! Ma marš! Ma marš! Ma marš! Italijani su konačno složili da nam to pitanje da se reši na taj način da se da Bramboli ili Bramboli ili Bramboli ili pa nije gotovo. Ne, sad dobro je, ja govorim o tome šta je bilo da su oni sami ponudili to. A druga je stvar da li italijanska vlada je dovoljno sposobna i jaka da to sprovede. Ja u to ne vjerujem. Kako? Nije zaobljiveno, pa dobro, pa ne mora se objaviti. Ne mora se objaviti, dobro je. Ja sam to imao da drugo information ti stvari. A to možemo izbaciti. Da. To moramo izbaciti. Sve uredno, nema problema. Da, nema ništa, neće otići niko. Kissinger je doveo do toga da jedan korak se još nazad učini da Izrael odstupi. Da odstupi strategijske tačke Simla, kako se zove one. Da, čekajte, kako se zove ono? Simla, 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 Mitla. To je jedan kanjon između velikih brdova. Velikih brda tamo. I to je strategijska tačka, dominira tamo. O njemu su nas učili sve, al život nam objasnio tek to kakav je čovek Broz.